116 predstavljen je 1961. godine na salonu automobila u Torinu. Bilo je to putničko vozilo, limuzina sa 4 vrata, opremljena 4-cilindarskim motorom od 60 konjskih snaga. Pojava ovog vozila odmah je privukla pažnju kupaca i stručne automobilske javnosti. U istom periodu u fabrici automobila Zastava u Kragujevcu u toku je bila realizacija proširenog licencnog ugovora sa Fiatom, koji je između ostalog predviđao izgradnju novog pogona za modernu proizvodnju automobila planiranog kapaciteta 32.000 vozila godišnje. U skladu sa ugovorom, samo pola godine posle pojave Fiat 1300 započela je montaža novog putničkog vozila Zastava 1300. Fabrika automobila Zastava u početku je montirala automobile u minimalnom stepenu montaže, uz permanentne aktivnosti na osvajanju kompletnog procesa proizvodnje i servisiranja. O tome govori podatak da je prvo izdanje kataloga rezervnih dijelova štampano već 1. septembra 1961. Zastava 1300 je bila putničko vozilo limuzina ukupne dužine 4030 cm, modernog dizajna po uzoru na američke automobile tog istog perioda. Na prednjem delu automobila, pored agresivne marke hladnjaka, karakteristična su 4 prednje para, kao dizajnerski iskorak u odnosu na prethodne modele. U fabričkom prospektu je pisano: u širokom asortimanu vozila Zastava 1300 predstavlja idealno rješenje za osobnog čovjeka i porodične potrebe. Veoma udobno i ekonomično vozilo pogodno za duga putovanja. Prostorna i udobna kabina za 5 putnika i široka sedišta pružaju prijatnu vožnju i potpun komfort. Motor ovog automobila konstruisao je inženjer Aurelio Lampredi. U prethodnom periodu on je postao poznat po uspješnim konstrukcijama motora sa 12 cilindara za Ferrari. Bila je to u osnovi konvencionalna konstrukcija sa Pegasovom osnovnom bloku motora, ali je Lampredi unapredio ugradnjom klipova posebnog oblika u kombinaciji sa polisfernom komorom za sagorevanje u glavi motora, ventilima pod uglom, dvostupnom izvornom granom, usisnom granom sa dobrim karburatorom Vega i Visoja. Ukupna radna zapremina je bila 1296 kubnih centimetara, snaga 60 konja, a maksimalna brzina preko 140 km/h. Prednje ogibljenje je sa oscilujućim ramenima, savojnim osudama, teleskopskim amortizerima, potpornom sponom za donje oscilujuće rame i stabilizacionom šipkom. Pozadi je ugrađena kult osovina sa stabilizacionom šipkom, pristatnim gljivenjima i teleskopskim amortizerima. Na prednjim točkovima serijski su ugrađivani diskovođenja. Interijer je bio izuzetno komforan i modernog je dizajna, brzinomjer je imao horizontalnu skalu, ručica menjača se nalazila kod upravljača, a tapacirana instrument tabla je nosila natpis Mile Trecento na poklopcu kutije za sitnice ispred suvozača. U kasnijim serijama Zastava je obrađivala metalni natpis 1300. U Jugoslaviji ovaj automobil vrlo brzo stekao veliku popularnost, a u žargonu je simpatično nazvan tristać. U odnosu na automobile koji su učinili većinu voznog parka bivše države, u prvom redu nove priče i veliki broj starih automobila, Zastava 1300 je svojom pojavom, dizajnom, performansama i prostorom u veoma udobnoj putničkoj kabini delovala gotovo nestvarno. Disk kočnice su bile znatno bolje i osjetljivije, pa se dešavalo da vozači prejako pritiskaju pedalu i da se Zastava 1300 zbog naglog kočenja prednjim delom naglo i spusti. Vozači su onda pričali da se u takvim situacijama pristač pokloni i zatim nastavi dalje u vožnju. Zbog ovakvog ukupnog doživljaja ovaj automobil je bio poznat i kao jugoslovenski Mercedes. Na tržištu automobila Zastava 1300 prvo su kupovala preduzeće i državne institucije, ali ubrzo se pojavili privatni kupci, uprkos ne baš pristupačnoj ceni, skoro dvostrukoj višoj od cene pića. Kupovina Zastave 1300 je predstavljala veliki događaj u porodici. Omiljeni automobil se pažljivo održavao, negovao i čuvao, a putovanja su dugo ostajale u sećanju. Tristać je bio ekskluzivno prevozno sredstvo i učesnik važnih porodičnih događaja. Prva značajnija modifikacija je nastupila 1964. godine i taj model je nosio internu oznaku 116C. U narednih nekoliko godina ugrađeni su servo uređaj za povećanje snage kočenja,
Prednja maska novog dizajna i kočeni sistem nove konstrukcije sa disk kočnicama na sva 4 točka. Kao poseban model lansirana je Zastava 1500, interne oznake 115C sa motorom veće radne zapremine od 1500 kubnih cm od 75 konjskih snaga, maksimalne brzine 155 km/h. Pojavili su i modeli Zastava 1300 i 1500 Lux koji su se od standardnog vozila s polja razlikovali po kromiranom oznaci 1300. U interijeru su imali poboljšana sedišta, posebno zadnja, sa preklopnim naslonom za ruku. Od unutrašnjosti vozila prislučen je tepikom u naslovne zadnjih vrata